mi smo raspravljali, a evo malo prilike za smirenje, da počnemo od azbuke, od početka, da malo vidimo gdje smo, šta smo i kako smo. Preosvećeni vladiko, blagoslovite i izvolite. Pa rekao sam da ćemo govoriti o osnovnim istinama naše vere, a koje su i osnova, i sredina, građevina, i krov, i sve skupa. A to su zaista osnovne istine. A to je ovo. Ili kad vladika služi trikirije i dikirije. To je Sveta Trojica i Hristos Bogočovek. Jedan od trojice je postao čovjek, a ostao Bog i Bogočovek. I to izražavamo, manifestujemo, projavljujemo ovim krstnim znakom veru u Svetu Trojicu i veru u Hrista Bogočoveka. Nemojte da kažemo trojstvo. Vidjeli ste ko je gledao, ja sam gledao otvaranja olimpijade u Pekingu u Kini, kad je naš predsjednik digao 3 prsta, a to nije ni ustaško, ni nemačko, ne znam čije. To je Sveti Meleti Antiohijski, 360. godine u Antiohiji, pošto je bilo mnogo raznih struja, a on je, car Konstancije tražio da govore kandidati za budućeg arhijepiskopa. Još nije bilo patrijaršija arhijepiskopa i Meleti je najviše zadovoljio i izabran je. Do tada je bio episkop jedno manje mjesto, Sveti Meleti, koji posle predsjedavao Drugim Vasenskim saborom. On je tako dizo. Trojica su, ali su jedno. Ono što je pokojni Rašković Jovan, ako sećate, on je ovako izlazio, kad je pozdravljao sa 3 i sa 1. Dakle, osnova naše vere je zaista Sveta Trojica. A tajna te vere, ili čudo te vere, projavilo se kad je jedan od trojice, Sin Božji, postao jedan od nas. I dobio se Bogočovek, ali jedan i jedinstveni. Mi to izražavamo sa 2 prsta, da bi naglasili da je on istinski Bog, istinski čovjek, ali je jedan i jedinstveni i ostaje taj jedan u trojici. Nije trojica ni dodala, ni dodatno nešto trojici, niti je postala četvorica, nego je sjedinjena najtežnija, ali bez slivanja, bez gubljenja. Ljudska priroda potpuna, sa božanskom prirodom, u jednom licu ličnosti ipostasi Sina Božjega. A uzeo sam da kažem o osnovama naše vere, zato što apostol Pavle kaže u poslanici Jevrejima 5.12. Opet treba da se učite početnim osnovama reči Božjih. Na grčkom ta stihija pisa histologoduseu, bukvalno elementima početka reči Božjih. Stihije mi kažemo i danas, to su, obično mislimo na prirodne elemente, prirodne stihije. Na grčkom je to u stvari ono što je osnova, početak, osnovni elementi kažemo mi. I to su te 2 osnovne istine, koje, kad se ukrste, ili bolje reći spoje, predstavljaju u stvari krst. Vertikala bi bila Sveta Trojica, a ova proćenje Hrista Bogočovek bi bila bi ova horizontala ili uspravno i vodoravno. Taj znak krsta je osnova svega sveta, kako je govorio sveti vladika Nikolaj. I opet evanđelje je zasnovalo na krstu 2 osnovne istine našeg hrišćanskog života. Ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjima. Samo jedna ljubav prema Bogu nije dovoljna i to bi bila samo ona vertikala, ali u tom slučaju bi to bilo samo, da izvinete, uspravni kolac. A ako bi bila samo horizontala, samo ljubav prema ljudima, onda bi to bila samo jedna poprečna greda ili motka. Tek spojeni daju ljubav prema Bogu, ljubav prema bližnjima, daju naš hrišćanski identitet. A on je opet oličen, ostvaren u samom čovjeku. Sveti Irinej Lionski kaže, to je učenik svetog Polikarpa, Polikarp učenik svetog Ivana Bogoslava. Bio sam ovih dana 2 dana u Efesu i Smirni, još sam na Patmosu biblioteke da proučavam, pa smo sleteli na Samos, a to je nepun sat brodićem u Efes. I prijatelji Grci me odvedu, mogao sam ići sa vizom bosanskog pasoša, to je bosanskim pasošom bez vize, i onda smo tamo proveli 2 dana. Tu je bio Sveti Ivan Bogoslov, a je odatle bio zatočen do cara Domitijana krajem 1. veka na Patmosu, a to je opet malo više od sat brodom, malo južnije. I Sveti Polikarp je bio u susjednoj Smirni, to je nekih možda vazdušno 30 km. I tu je bio učenik njegov Sveti Irinej, koji je otišao, pošto se mnogi maloazijci tada selili u južnu Francusku, i naravno iz Galatije, i Galija, ta južna francuska Galija je dobila po njima ime. On je dakle učenik Svetog Polikarpa i postao episkop u Lyonu, negdje oko 170. godine, to je ona južna Francuska, ispod Ženeve dole, negdje na pola puta otprilike Pariz-Marsej. I on je rekao, čovjek je živi hodeći krst, kad stane i raširi ruku, on je živi hodeći krst. I zaista, ako se sjećate stari slika krsta, on je tako i slikan, gornji kraj kraći kao glava i ovako sličan je studenički naš krst, onaj na raspeću koji je. Dakle, spojene te istine čine osnovne elemente stihije, ali u onom prvobitnom značenju, ne nešto stihijno, nešto neartikulisano, neodređeno, nego u stvari osnove početaka reči Božjih. A reči Božje su otkrivenje Božje, lično otkrivenje, lična reč Božja, to je čudo jezika, logos Božji, slovo Božje, sam Sin Božji. Bog je progovorio i to što je progovorio, to je njegov Sin svetu. Otac Justin je negdje 36. 7. napisao jedan divan esej o belgijskom filozofu i pesniku Morisu Metterlinku. I objavio u Filozofskim urvinama Metternich pred veliko ćutanje. To je jedan dubok čovjek, misaon, vrlo senzibilan, osjećan čovjek. Napisao je, opisao je divne život pčela, život mrava, život termita. Ali je i zgrozio se na tom strašnom organizacijom, na tom neslobodom. Mi imamo pčelarima jednoga iz Peći, Stijovića, bio oficir, pa sa našim ocem Makarijem bavi se pčelama. Priča nam čudesa o pčelama. Kakav je to život tamo, kakva je organizacija, kakva je red i poredak, ali s druge strane i opet nesloboda.
Dakle, Metternich je to opisao i onda se razočarao što je u život. To izgledaju najsavršenije zajednice, mrava, termita, pčela, a opet nema izraza. I na kraju je napisao divnu knjigu filozofsku Pred velikim ćutanjem. Cijela vasiona je jedno ćutanje. I on se ubio. I otac Justin koji ga je čitao, napisao je sa tugom, sa žaljenjem, prosto plačem, divan esej o njemu. Kako Metternich nije čuo da iz tog velikog ćutanja je Bog progovorio. To je njegov logos, njegovo slovo, njegova reč, Hristos. Interesantno je sveti Ignatije Antiohijski govori o tome da je iz velikog ćutanja progovorio Bog i to je njegova reč, ali to je ličnost njegova, to je sin Božji, on je reč Božja. I sve reči Božje dolaze od njega i u njemu se ukorenjuju. Sve što je Bog stvorio ima u pozadini tu reč Božju, ali srpska reč malo. Možda je bolja slovenska, slovo jer sadrži u sebi slovesnost. Čovjek je slovesno biće. Ne samo zato što zna slova ili što slovi, nego što je preneto na grčki logosa. I otac Justin je uveo tu reč logos i logosnost svega stvorenoga, to jest hristolikost, hristopečatnost svega što je stvoreno. I pod utjecajem njegovim mi smo u prevodu Ivanovog evanđelja uneli u početku beše logos. Jer slovensko slovo je malo, podsjeća na slovo. Srpsko reč u početku beše reč malo je. I Mija Pavlović pesnik je protestovao kako su to oci ispustili i Kirila i Metodijevo slovo i srpsko Vuka, odnosno Vuka Karadžića, Adamić je Stari Zavet, reč. Ali mi smo išli da damo punije, izvornije značenje logos, to jest sinonim za Hrista. Ali bi možda mogli da slovesno zadržimo beslovesna bića i slovesna bića. Čovjek je slovesno biće. On slovi. To ne samo da govori, nego on i važi, ima u sebi tu slovesnost. Dakle, reč Božja, osnove reči Božje je sin Božji. On nam je otkrio Boga kao trojicu. Jer početak Jovanovog evanđelja ide dalje pa kaže u 18. stihu Boga niko nikada nije video. I da je tu tačka i to bi bilo tačno. Mi ništa o Bogu ne bi znali, ne bi mogli znati. Mogli bi samo slutiti što govori apostol Pavle u poslanici Rimljanima, da se vide neki tragovi, neki znakovi, neka sila i božestvenost, kako kaže tamo Siotis, ne kaže božanstvo, nego božestvenost. Vidimo neke tragove u svetu. Neko od otaca to upoređuje kao recimo kad ujutro izađete na njivu. Pa i negdje iza brega, kao u mojom recimo selu od Popovića, pojavljuje se sunce. I neko otuda dolazi. Vi ga još ne vidite, ali vidite njegovu senku koja ide naprijed po onim brazdama ili po onim recimo po livadi. Tako Bog najavljuje svoj dolazak u svijet, ali kao u senci. To su pečati Božjega stvaralačkog akta, energije, dejstva, lika Božjega. U svakom stvorenju je Bog utisnuo lik svoga sina. I kaže sveti Atanasije u prekrasnim njegovim, zovemo ih slova, nisu ni besede, nego u stvari spisi, traktati, rasprave protiv Arijanaca. Da je Bog sve stvarajući kao u cigle utisnuo žig, lik njegovog sina. Da kad sin dođe u svijet, prepozna ga svijet i on prepozna svijet kao svoju sliku. Zato kaže opet Jovan, svojima dođe. E sad svoji ga ne primiše. To je sad drugo pitanje, to je već stvar volje i odnosa prema njemu. Oni koji ga primiše, dade im vlast da budu deca Božja i tako dalje, i tako dalje. Dakle, sin Božji otkriva Boga kao trojicu. I zato se nastavlja ono, Boga niko nikada nije video. No jedinorodni sin koji je u naručju oca, on ga objavi. To objavi, ja kao da držim sad predavanje koje sam držao mojim studentima u svoje vrijeme, više je na grčkom nego prosto objavi. On ga izvede na videlo, eksigisato, egzegezan, u bukvalnom značenju izvođenje na vidik, na videlo, eksago. Tako je on ga izveo na videlo i zato je rekao, ko vide mene, vide oca. U njemu smo prepoznali, upoznali oca, u njemu smo prepoznali Duha Svetoga. I javljala se Sveta Trojica, kao što je u početku, tajanstveno, senkovito, kad je Bog rekao da stvorimo čoveka po liku našem. Kako Bog govori u množini tu, za Jevreje to koji nisu prihvatili Hrista, za one stare Jevreje i Jevreje do Hrista. To je bila slutnja na Trojicu. Bog govori svojim anđelima, kaže, kako se zove jevrejski prevod Starog Zaveta, Targum Onkelos, Targum Jerusalimski, to su prilike prevodi, tumačenja, pošto Jevrejima postala nepoznata Biblija, nejasna Biblija. Na grčki su je preveli malo prije toga, za aleksandrijske Grke u dijaspori. I to je taj prevod 70-torica na grčki poslao na slovenski. Ali za Jevreje ostale postoje Targum. To je to tumačenje da su govorili o anđelu. Sad ko je anđeo? Da je to anđeo, pa u početku ne govori se, kasnije će se pominjati anđeli. Bog govori u stvari sinu svome. Jer se i sin naziva anđeo velikog saveta. Sveta Trojica je predvečni veliki savet koji se okupio na sabor, na sabranje i odlučio da stvori svijet. To kaže sveti Fotije, veliki kum svih Slovena, u 9. veku, da se Sveta Trojica sacrkvila, sabrala i odlučila da stvori svijet. I da stvori sve opet kao crkvu, kao jednu zajednicu. To je taj veliki savjet i Hristos se naziva kod Isaije 9, glava 6 stih, anđeo velikog savjeta. Anđeo znači vesnik, glasnik. On je taj koji nam je objavio oca, on je došao da nam javi. Mada kaže prorok opet, Sveto pismo je više slojevito. Ne vesnik, ne poslani, nego sam Gospod dođe i spase nas. On jeste vesnik, ali nije vesnik. Tako i ovo, deca, da vam kažem, ljudi koji ne razumiju neznaveni, recimo, kad kaže neko od naših teologa, duša nije besmrtna, a kaže opet duša je besmrtna. Jedno i drugo je tačno. Kao stvorenje nema izvornu besmrtnost, samo nestvoreni Bog je ima. Ali po daru Božem ima besmrtnost. Po blagodati i besmrtna i postoji besmrtna. Ali za razliku od Boga nestvorenoga, njena i anđelska priroda nije besmrtna po sebi, jer to ne treba Bog.
nego je ona od Boga dobila kao dar i to je naravno neoduzimljivo. Prema tome treba dobro da razmislimo, nemojte lako da se povodimo, da ne kažem nasedamo na jednostavne lake priče, a da pre svega nismo dobro razumeli. Tako su nažalost nesrećni protestanti uzeli od Svetog pisma i napravili 330, ako ne više do danas, sekti, grupacija i svi se gađaju Svetim pismom. I što kaže jedan je teolog rekao, čim se da Kipjan Kern, ako bi neku knjigu trebalo spavati, trebalo Sveto pismo, najviše razora stvorilo. Iako ono naravno nije tome krivo. Dakle, Sin Božji je objavio Svetu Trojicu. Već pri stvaranju svijeta, kaže vladika Nikolaj, u onom najlepše što je napisao, ja mislim, to je onaj stoslov ljubavi u Kasijani, da je na predvečnom savjetu on uzeo inicijativu za stvaranje svijeta, ali i odgovornost za stvoreni svijet. I zato je posle došao da spasava taj svijet. Dakle, lice otkrivenja je Sin Božji, Logos kao tvorac i posle kao Hristos kao spasitelj. Duh Sveti je treće lice sveta. Kad kažemo treće lice, to ne znači ni hronološki, ni taksativno, ni aksiološki, da je on nešto treće, manje. Tako su govorili heretici. I jednostavno ljudi ne možemo da govorimo, a da nemamo neki red i poredak. Pa kažemo Otac i Sin i Duh Sveti. Pa kažemo do duše i kao treći se javlja, odnosno sukcesivno Duh Sveti se tek u ponoći javio na 50-nicu. Duh Sveti je tu sve vreme učesnik, prisutan, delatnik, saradnik i sve biva Duhom Svetim. I otkrivenje Sina biva Duhom Svetim. I čuda koja čini Hristos Duhom Svetim. I oproćenje biva Duhom Svetim, vaskrsenje biva Duhom Svetim. Njega Bog vaskrse Duhom Svetim, kaže apostol. Što ne znači da je on bio pasivan, neko koji leže u grobu, sad došao Duh Sveti ga vaskrsne. Nego znači učešće, dejstvo. I sve u našoj crkvi, sve u našoj veri biva Duhom Svetim. Zato kaže, zapečati ste se u krštenju u ime Svete Trojice, u ime Hrista, dobiste karakter Hristov, ali Duhom Svetim. Kaže despot Stefan, o slovu ljube, sutra treba da govorim o slovu ljube despota Stefana, veličanstvena pesma, toliko sadržajna da je to ko psalam. Sveta Trojica je dakle otkrivena, javljena nama i daje nam se u Hristu, kroz Hrista, sa Hristom. Ali taj jedan od Svete Trojice, kako je divno pokazao Justinijan, reče neko od naših, da ne kažem sad ko, kako Justinijan naredio da se to čita glasno, kao da to te nije bilo čitanje glasno u liturgiji. Vidiš kako carevi nameću svoje odluke. I još je pogrešno citirao na 160 koje godine. Justinijan je vladao od 526 do 565. I to je svetitelj, sazdao Svetu Sofiju, napisao jedinorodni koji je pravno u svakoj liturgiji. I svaku odluku koju je donosio po pitanju crkve, svaka njegova novela je bila u saglasnosti s patrijarhom. U ovom slučaju sa Evtihijem Carigradskim. Dakle, Justinijan kaže u jedinorodni sine, jedan si od Svete Trojice. Ali dodaje, raspni si Hriste, ali se raspeo Hriste Bože. Paradoksalno. Kako je jedan od Svete Trojice postao čovjek i raspeo se i stradao. To je tajna bogočoveštva Hristovoga. Tajna toga što govorimo, što vladika blagosilja sa 2 sveće, a u isto vreme blagosilja sa 3. To je toliko važno za našu veru, da je to srž. To čini, dakle, tu osnovu naše vere. Ili, kako kaže ovdje, elemente apostol Pavle. To je pravilo vere. I to je prvo pravilo vere. Kad Sveti Irinej govori o kanonu vere, o pravilu vere. Bilo je simbola po crkvama, kratkih, sažetih, ispovedanja vere. I pravo da vam kažem, sve do nikejskog simbola, svi su bili manje više različiti. Ali su ispovedali veru u Trojicu, veru u oproćenje Hrista, u njegovo stradanje, vaskrsenje, veru u krštenje u crkvu i u naše vaskrsenje. Na svoj način. I onda je, ni na Nikeji nije završen. 8. član je tek započet. Tek je u Carigradu 381. godine jedan prihvaćen kao sveopšti simbol, i to je taj Nikejev Carigradski ili naš vaseljenski simbol vere. Dakle, u simbolu vere se izlaže, tako prosto taksativno, ukratko, u 1. članu, verujem u jednoga Boga Oca. Vi ste mogli da vidite u nekim kalendarima, u nekim molitvenicima, u nekim, recimo, štampanim, verujem u jednoga Boga, pa zapeta, pa Oca, pa zapeta, pogreška. Nema jednoga Boga, nego jedan je Bog Otac. To se Hilary Jerusalemski govori. Zato je vrlo važno. Mi ne verujemo prosto u Boga, nego u Boga Oca. Nema drugog Boga. To je toliko važno da su u našim svim starim zapisima, natpisima, tekstovima, knjigama, u poveljama u crkvi, blagovoljenjem Oca, dejstvom Sina i savršenjem Duha podiže se ovaj hram, tako smo napisali ovdje, u temelje. A u novije vreme od 18. veka, i neće ljudi da priznaju da se nešto počelo dešavati pod utjecajem sekularizma, prvo rimokatoličkog, posle protestantskoga, u ime jednoga Boga. I imate Bog i Hrvati. A mi ne kažemo. Mi kažemo makar Hristos i Srbi, ili Sveta Trojica i Srbi. Ne Sveto Trojstvo, kako je naš predsjednik, kad je i Bush podigao, sjećate se, a on rekao Sveto Trojstvo. Vidite, čovjek ne zna. Nema trojstva, nije trojstvo, dvojstvo, svojstvo, nego trojica. Njih trojica, kao što su prosti monasi u Egiptu, ne znajući drugo, preskaka jedan kanalić i govorili, vas tri, nas tri, pomiluj nas. Trojica, ne trojstvo. Isto imate podvalu koju sprovodi gospodin Miodrag Petrović sa Hristi. Ja sam skoro gledao film Hristi Hrvati. Još govore krst Hristi Hrvati. To je podvala Svetom Savi i srpskom narodu. Nema Hristi. To je kuso, krnje, falično. Ta me briga što su Englezi i Francuzi usvojili, kad su usvojili, treba vidjeti. Italijani nisu ni govore Hrista. I nijedan narod ne govori, čak Poljaci govore Kristus. Iako su katolici. Ali ostavimo to. Ne dajmo da nam falsifikuju veru, da nam falsifikuju jezik, da nam falsifikuju identitet. Nema trojstvo. Nažalost, latinski je slabiji jezik od grčkog, pa je on prvi počeo zbog slabosti. Ne znate koliki problemi bili u 4. veku oko ispovedanja prave vere u Svetu Trojicu. Ali imate Deitas latinsko ili Trinitas, trojstvo. Hrvati su preveli trojstvo. Nisu mogli da kažu trojica, trias. I ostalo je kod Hrvata trojstvo, Sveto Trojstvo. A Sveto Trojstvo šta je? To je otprilike 3 svojstva. A trojica nisu 3 svojstva, nego 3 ličnosti. Otac, Sin i Duh Sveti. Vrlo je važno to što su osnove naše vere sačuvamo. I da ne dužim tu, jedan od Svete Trojice postaje jedan od nas. Ali u sebi sadrži sve nas, kao što je prvi čovjek Adam, praotac naš, praroditelj, ili kako ga zove crkvena knjiga, sverodni Adam. Sav rod je sadržavao u sebi. Nažalost je
Udaljio se od Boga, pošao za savjetom lukavoga, ili beše za savjetom evropskim. I došao je novi Adam, postaje novi Adam, drugi Adam, posljednji Adam Hristos. Novi rodonačelnik čovečanstva. I zato u sebi sadrži sve nas. Ali, sad je ovo sljedeća tačka. Zašto je u simbolu vere posle ispovedanja Boga Oca, prvom članu, u drugom do 7. i Sina, koji je Bog od večnosti jednosušan, koji je se rodio od djeve, koji je, pa onda u 8. u Duhu Svetom. U 9. članu verujem u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu. Kako je crkva ušla u isti red sa Svetom Trojicom? Kaže Grigorije Bogoslov, zato što je ona božanska. Jer crkva nije samo zajednica ljudi, vladika, patrika, sabor, popovi, narod, nego je telo Hristovo. Glava tome telu je Hristos, a glava Hristu je Bog. Kad kažemo to, ne mislimo Bog Otac najstariji od njega i veći, nego Bog u njemu kao Bogo čoveku je glava tom Bogo čoveku. A ovaj je sa njim potpuno izjednačen, sjedinjen, bez slivanja. Sin Božiji i sin čovečiji. I biva u Svetom pismu i u našoj veri, ispovedanju, u tekstovima, u crkvenim knjigama, da se meša, kaže Gospod, niko ne siđe sa neba osim sin čovečiji koji je na nebu. Nije sin čovečiji na nebu, sin Božiji na nebu. Ali sad se to poistovetilo i sad on govori, kako kažu oci, zamenjuje imena zato što je on taj isti koji je sad postao. I kad dođemo gore, mi ćemo vidjeti njega večnog sina Božijeg, večnog sina čovečijega. Ili kad je na krštenju, Bog se javio, a Jordanu šta je rekao? Ovo je sin moj ljubljeni koji je po mojoj volji, njega poslušajte. U tom momentu on nije govorio samo o svome večnom sinu, od večnosti ljubljenome, jedinorodnome, nego je govorio i onome koji je postao prvorođeni među nama, prvorođeni među mnogom braćom. I on je taj moj ljubljeni sin, je u njega Bog uložio, položio, stavio, utemeljio svo svoje blagovoljenje što ima za svijet i za nas. U Hristu je sva crkva, a crkva je sabor Boga na saboru bogova, kažu psalmi, kaže Grigorije Bogoslov. Crkva nije samo da se okupe ljudi, grupice, nego jednostavno ono što će biti u večnosti. I kad pojedini naši teolozi u naše vreme i vladike naglašavaju eskatološki karakter svega, time ne obezvrednjuju ovdje što se dešava, ali ako bi se sve završavalo samo u ovom životu, makar hrišćanski, makar crkveno, makar ne znam kako, onda bi mi, kako kaže apostol Pavle, bili najnesrećniji od svih ljudi koji bi samo u životu verovali. Kad smo bili mladi, da su bile diskusije, pokojni Lazar Milin je tada vodio diskusije sa marksistima. Mi smo malo kasnije počeli u Domu omladine u Novom Beogradu, u studentskom centru i tako dalje. Milin je u jednom momentu rekao, znate, bolje je verovati nego ne verovati. Verujući čovjek ima makar neku sreću, pa iako nema nešto tamo, on je ipak ovdje srećan. To je rekao Voltaire, jedan bezbožnik, ali koji je bio pijetista, koji je bio poznat, ipak su verujući srećni. Nije znao ni Voltaire, ni u tom momentu pokojni prota Milin, da je to apostol Pavle temeljno negirao. Ako se samo u ovom životu uzdamo u Hrista, da smo najnesrećniji svi ljudi. Suštini smo lažovi, kompromisi ljudi, bolje biti otvoreni ateista. Nego tako, nama je dobro zato što je to tako, mi smo srećni. Nije vera zato tu da bi bili mi srećni. Prvo reč sreća ne postoji u Svetom pismu. Ali stalno je otvorena perspektiva, otvoreno nebo. Zemljom kodima neba se drži. Zato carstvo nebesko je ona posljednja realnost koja ovdje došla sa Hristom. Hristos je carstvo nebesko. I Duh Sveti je carstvo nebesko. Ja sam skoro preveo za to Maksima tumačenja Oče naš. Znači šta kaže on? Oče naš koji se na nebesima, da se sveti ime tvoje, da dođe carstvo tvoje. Ono ime je Sina, ovo carstvo je Duh. Eto već u Oče našu imamo ispovedanje Svete Trojice. Nerazdvojni su Otac, Sin, Duh Sveti, sa prisutni. I prema tome, u crkvi je sva Sveta Trojica. Crkva jeste sabor Svete Trojice sa Hristom u sredini, kao što je Gospod rekao. Svadba je carevog sina. Kad se ženi sin, Otac je domaćin organizuje, ali je centralna ličnost on i mlada. To je Hristos i crkva. Crkva je sva tvorevina, od anđela do posljednjega crva, ili kako da se s njim govori, od Heruvima do crva, do leptirića, do cveta. I to je crkva. Jezgro je tu sve skupljeno. Sve što je Bog stvorio je da ga u crkvi i od crkvi, kako je opet divno govori Otac Justin. Ne slušajte onaj koji govori Otac Justina za Boga, da naprave po slici i prilici svojoj pojedini pseudozivoti Oca Justina. Otac Justin je beskrajan apostol Pavle, od dna pakla do vrha neba, kako je govorio. I ako ćemo da njega gledamo, da gledamo i Pavla, i Zlatousta, i Maksima, a ne samo jedno da zgrabe. Prvo, ti koji govore o Justinu nisu pročitali njegov prevod služebnika i njegov pogovor služebnika, a pričaju priče. Ali da ostavimo to sada. Dakle, da sve u crkvi o crkvi, da sve u Hristovi o Hristovi, da sve u Trojici o Trojici. To su izrazi koje je on genijalno srpskim jezikom izrekao. I verujte mi da je postalo prihvatljivo i čak od Grka, kod Francuza, ne znam još kod Engleza. Ne poznajem dobro engleski, ali ove jezike znam. To je ušlo u to. Da se sve u Hristovi i o Hristovi. Da se u Trojici i o Trojici. Da se u crkvi i o crkvi. To je cilj koji je Bog stvarao svijet. To naziva apostol Pavle tajna Hristova, velika tajna pobožnosti. Bog se javi u telu, opravda se u duhu, pokaza se anđelima, propoveda se narodima, uznese se u slavi. To je himna poslanici Timoteju, 3. glava, 16. stih. A pre toga u 15. kaže da znate kako treba živjeti. Ovo vam napisati, da znate kako treba u crkvi koja je stup i tvrđava istine, dom Boga živoga, obitalište Duha Svetoga. To je crkva. A ne da sve u crkvu, ne znam kako je govorio, imali ovdje Užičana. Otac Justin kad je prota Smiljanić, bio ministar pa bio. Šta misli prota Smiljanić, da je crkva Užička koliba? Ko je govorio? Ta veličanstvena ekonomija Božja, ne ova naša i ne ona europska i američka, vidite kako Bog čini krah za nekoliko kratko vremena. I pitanje da će se i sada izbaviti. Koliko sam ja čuo autentično tumačenje. Ovo što je Kongres doneo, to uzgleda ovako, to je u stvari pljačka naroda. Svaki Amerikanac u prosjeku izgubi $10.000 za ovih 700.000, 700 milijardi. Neki to smeni Bogom. Božja ekonomija je Božji domostroj.
Bog je stvorio sav svijet kao jedan dom, on domaćin u doma, mi domaći u domu. Sin njegova, mi braća sinovljeva. Jedinorodni, večno ljubljeni sin njegov postao je jedan od nas, postao je prvorođeni među mogom braćom. Da kažem da se pohvalim, ali pohvala pripada našoj Vladici Maksimu. Ovdje vidi njegov otac došao. On je pripremio jednu knjigu, izašla je moja na engleskom, Hristos Alfa i Omega, sad priprema drugu. Emanuel, jedinorodni kao prvorođeni među mnogom braćom. Da je to u stvari izraženo u kratkim rečima. To je jedinorodni sin koji u naročju očevu, on ga objavi kod Jovana, a onda kod apostola Pavla u 8. glavi Rimljanima, negdje tamo 26. koji beše stih, da je on prvorođeni među mnogom braćom. Njega dade da bude prvenstvujući u svemu. I to čitamo naročito u kanonu Evharistije, u centralnom onome delu liturgije Svetoga Vasilija Velikoga, veličanstvena. I da vam kažem, uzred, otac Jusin je govorio da treba te molitve čitati naglas, sam ih nije mnogo glasno čitao. Da treba ipak da dođe odluka. Ali to su tako veličanstvene molitve koje sve obuhvataju. Dakle, velika tajna naše vere se koncentriše, sažima, odigrava, ružno je reći, jer nije pozorište, zbiva, oprisutnjuje u liturgiji. Tajna Trojice, njeno prisustvo među nama, saborovanja oko Trojice i pričešća Hristom kao hlebom nebeskim koji je dat nama za život večni. Sve to ima svoj poredak, sve to se razrasta, sve to obuhvata, ali hoću da kažem da osnovne istine, te koje čine krst našeg bića, čoveka kad stane, to je vera u Trojicu i vera u Boga čoveka Hrista. I život Trojicom i život Hristom. To kaže isti apostol Pavle kad govori o kanonu vere koga sam pomenuo. Ne pomaže, kaže, ni obrezanje, ni neobrezanje. To nije ništa. Nego nova tvar. Ta nova tvorevina koju je Hristos, kao novi Adam, obnovivši staru, regenerišući, preporađajući, preobražavajući, u sebi projavio kao novi čovjek. U mom doktoratu sam napisao o svetom Atanasiju da je Hristos prvi novi član svoje crkve. Da su mi neki profesori zamerili kako to? Tako, zato što je on prvina crkve. On je prvi vernik, kaže se, pistos. On je prvi đakon. On je prvina, prvi član. On je prvi jerej, arhijerej. On je glava. I on je prvosveštenik i on je načelnik i savršitelj vere naše. Dakle, kaže, nova tvar, a ne obrezanje, neobrezanje, jevrejsko, farisejsko detaljisanje. I koji tome kanonu sleduju, mir i milost Božja na njih i na Izrael Božji. Izrael je ime crkve. I crkva je novi Izrael. Sledovanje tome kanonu je u stvari življenje po tome kanonu. To je kanon vere naše. A kanon nije formulacija, nije kodeks. Imamo Sveto pismo. Znate kad je Sveto pismo kodifikovano, tako da kažemo, sabrano? Ni u 4. veku se još nisu slagali oci koje knjige ulaze, koje ne ulaze u Sveto pismo. Zato što je crkva rodila Sveto pismo, a ne Sveto pismo crkvu. Mnogi misle danas da kanoni čine crkvu. Ne čine, nego crkva čini kanone da su ono što su. To protestanti misle Sveto pismo iznad. Ili jedan đakom je u Rusiji govorio, nije važno šta odluče vladike, važno je šta kažu sveti oci. Ja kažem, oče đakone, sedeo do mene. Znaš šta to znači? Čisti protestantizam. Ko je taj koji tebi kaže da to kažu oci? Ti. Znači ti si merilo. I ti onda odlučuješ šta je sabor, šta nije sabor. Ili šta je recimo crkva rekla i nije rekla. Ne zato što su sve odluke sabora nepogrešive i koliko imamo promjena, koliko imamo i da ne pričam. Da ne bluzim u to. Nego da kaže, živi organizam Hrista. Njegovo živo telo, to je crkva. I zato se on poistovećuje sa crkvom. Kad je Pavle gonio hrišćane, on ga sveta Savle, što me goniš. Ja smo se poistovećili sa svakim od nas. I naravno, najviše se poistovećuje potpuno, možemo kažem, u liturgiji sa crkvom kao telom svojim. On je tu prisutan. Ja sam s vama u sve dan do sveta veka. Čime? Duhom svetim i svojim telom i krvlju u liturgiji. Njegovo prisustvo je stvarno realno, ali ono nam otvara tek carstvo nebesko. Ono nas vodi u carstvo nebesko. Čekamo vaskrsenje mrtvih, nastavljamo dalje u ispovedanju vere. Čekamo da mrtvi vaskrsnu, to jest i telom da vaskrsnu, duše su žive. Hvala Bogu da su žive, to je Sabor sveti kome se molimo mi. Kad god služimo, tu je Zlatoust, tu je Vasilije, tu je Sveti Sava, tu je Sveti Nikola i cijela crkva nebeska, tu je sa nama, trepti, bdi, učestvuje. I svi čekaju i nas. Neće niko od njih ući u potpuno savršenstvo. Nije završeno ni za njih, zamislite. Što katolici kažu, rimokatolici, gotovo ko je spasen, koju pakao, postoji sa čistilište, gdje može papa da da indulgencije. Jedna skolastizacija, neracionalizacija, jedno bezvezno mrtvo nagađanje i trućanje, da kažem. Sve je otvoreno. Sve je u dinamičnom pokretu. Crkva je živi organizam živoga Boga čovjeka. I mi se ugrađujemo, i sad mnoge su slike, kao živo kamenje na temelju Hrista i apostola. Kao masline koje se, pelceri ugrađuju u onu pitomu maslinu Hrista. Mi imamo oko 300 maslina, obnovili smo u Tvrdošu, znate kako su ove godine rodile, to je čudo. Bilo je nekada se ljudi olenili, ne znam šta je posljednje. Ili, kaže, čokot i loze, imamo isto tako vinograda, hvala Bogu. U samom manastiru 1100, onda su udružili nekoliko Hercegovaca na ono Popovo polje koje je najplodnije za vinograde u Europi, da ne bi palo u ruke nekim bogatim privatnicima, Hrvatima i ne znam kome, strancima, pa su podigli 50 hektara vinograda, 150.000 loze. Mi smo, Hristos je čokot, a mi smo loze na tom čokotu. Ili, on je pastira, mi smo stado. Ili, on je domaćin, a mi smo domaći. On je glava, mi smo udovi. Mnogobrojne slike crkve, ali žive slike stvarne, koje pokušavaju da nam predstave tu veliku realnost bogočovječansku koji je crkva. Zato da znamo kad ispovedamo, verujemo u jednu svetu saboru i apostolsku crkvu, da verujemo u samu svetu trojicu. Da verujemo u sabor svih svetih i sa svima svetima, kako kaže apostol Pavle u poslanici Efestima, 3. glava, ona ima na početku molitva veličanstvena. A onda na kraju 3. glava opet jedna veličanstvena molitva. Toga radi prišenja kolena pred Bogom i Ocem, da se useli Hristos u srca vaša verom, da utvrđenju Duhom Svetim dostignete upoznanje širine i visine i dubine i dužine i
upoznate sa svima svetima ljubav Hristovu koja prevazili svako znanje. A onome koji može i više učiniti nego što mi molimo i možemo i znamo, njemu slava u Hristu Isu u crkvi u vekove vekova. To su, što bi rekao otac Justin, sagledavanja svetitelja koji su u jednom momentu vidjeli, kao što veli sveti Nikolaj Kavasila, kada je vidjeli momentu kad se pričešćuju vernici u crkvi, vidjeli bi samo jedan grozd veliki, Hristos u centru, a mi oko pucelje. Vidjeli bi jedno telo, a mi udovi toga tela. Ili da prenese na naš jezik, kako je neko rekao, Hristos je jedan magnet koji sve one opiljke sabira i sebi prikuplja. I mi, deleći formalno jednog agnesa se pričestimo, u stvari ne delimo, nego on nas jedinjuje u jedno telo. Ko što kaže u poslanici prvoj Korinčanima, hleb koji blagosiljamo, zar nije zajednica tela Hristovu, čašu koju blagosiljamo, zar nije zajednica krvi Hristove? Jer je jedan hleb, jer se svi od jednog hleba pričešćujemo i postajemo jedno telo, blagodajući tome jednom hlebu. Sva tajna Hristove crkve, sva tajna naše večnosti, sva tajna vere naše, jeste tu u pirinu, u jezdu, u predjelu, ajde da kažemo, puno jelo će biti u carstvu nebeskome, pošto je sveta liturgija. Hoću da kažem, sve je povezano u našoj veri, život, post, ispovest, jeleosvećenje. Znate šta se desilo, oci? 1. septembra je vladika Grigorije, ne znam zašto u Sabornoj crkvi su držali jeleosvećenje popodne, ne znam zašto. U moje vreme nije bilo, ali otac Nikola sa starešina uglavnom su držali. Izašli su napolje, seli na klupe, oko 30 veroučitelja i popova i devojaka i mladića, da se dogovore sutra počinje nastava veronauke. I prota Ratko Šipovac, koji imao problema sa srcem, sedeo je i znate šta je rekao? Hvala Bogu, u našoj eparhiji ima ljubavi. Grigorije kaže, mlad čovjek dinamičan, naš proto, ja planem, pa ne, Vladiko, ti se brzo i povratiš, hvala Bogu, mi imamo ljubavi. I saže se prota, Grigorije misli da veže cipelu, pade. Digoše ga, čovjek izdiše, brzo jer osvećenje pomažu ga i ode prota na nebo. Ratko Šipovac, negdje blizu 58-9 godina. Kakva blažena smrt. Grigorije je plako ko dete na sahrani. Danas smo je 40 dana gore u nevesinju, ja nisam mogao dostane. Dakle, kako Bog nas hoće sve da spase. Čudesan je, neumoljiv, nepokajljiv u svojim odlukama da nas spase. A metamelita garta harizmata, to jest neodstupna, neizmenljiva darovi Božji. Neće se Bog pokajati, on je rešio da nam daruje. Ali koliko ko prima, koliko ko u sebe usvaja, koliko ko otvori srce svoje. Evo stojim i kucam, ko otvori uđu sa njim i večerati. To je taj naš udeo, to je naša vera. Ta vera je i post i molitva i pokajanje ispovest, ali je više od svega. Verujem, Gospode, pomozi mome neverju. Gospode, dometni mi vere. Smireni, blaženi, siromašni duhom. Siromašni duhom nisu kreteni, nisu debili, nisu frustrirani, nego ljudi koji osjećaju, mali je naš duh prema ogromnom, veličanstvenom duhu svetom, koji u nama se moli. Kad god imamo nekad od Boga neki mali osjećaj da nam nešto ide u molitve, znajte da je Duh Sveti taj koji se u nama moli uzdasima neiskazani. I nemojmo lako da druge osuđujemo i da druge merimo po sebi. Zašto? Zato što male su naše mere, Božje su mere velike. To ne znači da ne možemo i da govorimo kao ljudi, ovo je dobro, ovo nije dobro, ali da nemamo pretenzija nepogrešivosti. Imate mnogo ljudi, danas oni presuđuju, oni govore, oni tako i nije tako. Čekajte, ljudi, znate li dobro o čemu govorite? Naš patrijarh je rekao, Bog neka ga još poživi, ali gleda da je blizu već zakoračio gore. Hvala Bogu što nisam nepogrešiv. To je govorio, hvala Bogu. To ne znači da nije siguran, nego jednostavno, za ime Božje. Otac Justin je govorio o beskrajnim smirenjem pred ocima, pred Svetim Savom. Ko smo mi, crvi zemaljski? I pisao je, ako ste sad izašla njegova knjiga članaka, nevjerovatnih, za mene mnogi nepoznati, 900 strana, i bit će još ako Bog da, našli smo sveske njegove, našli smo beleške. Prve su beleške 14. godine u Nišu, kad je odmah po svršetku bogoslovije, uzetu sam idete u vojsku, jer je počeo rat, još u augustu je počeo, ali već su u junu mjesecu bili u Nišu i prve beleške na listićima koje je sačuvani od tada. Posle ide dalje, onda u Oxfordu i tako dalje. Ko Bog da bit će tu preko 30 tomova i plus 12 tomova žitija svetih, ali da budemo otvorena srca, da budemo zaista pravoslavni. I da znamo da je osnovno, kad se god krstimo, da krstimo se u ime Oca, Sina i Svetoga Duha, Svetu Trojicu, od koje je jedan postao čovjek. I u svemu osim greha poistoveti se sa nama. Da nas poistoveti sa slavom svojom, da nas učini braćom svojom. Evo ja i deca koju mi dade Bog. Zamislite veličanstvenost. To često ponavlja Sveti Sava. I u tipiku, i u karijskom, i u hilandarskom, i studeničkom, i u drugim. Evo ja i deca koju mi dade Bog. I tako, jedinorodni sin Božji postaje prvorođeni među mnogom braćom. To bratstvo je crkva, taj sabor je crkva. To je vera naša, to je život naš. Koliko ćemo uspjeti, koliko ćemo dostići? Kad Pavle kaže na kraju života, gonim se ka meti, višnje ga zvanje, upotrebljava sportski jezik. To su trke za, on ima venac, tad se davo lovro venac, nije bilo medalja. Oni se bore za umeljiva, ja za neumeljivi, ali još nisam dostigao. Svetitelji su govorili, upo evalon arhiju, još nisam ni početak postavio. I pred nama je ovo što kaže apostol Pavle. Da ponovo učimo osnovne elemente reči Božjih. Opet treba da se učite početnim osnovama reči Božjih. I da sledujemo kanonu nove tvari, jer je to ono što daje milost Božja. Svi naši podvizi, ovdje završava, molitve, post, suze, metanije, ne znam šta sve, kažu svetitelji, Sveti Simeon i Bogoslovije. Ne spasavaju niti nam donose blagodat. Nego videći nas Bog u tome stanju i raspoloženju, oči njegove nas miluju i prelivaju preko toga svoju milost. Spasenje je dar, spasenje je blagodat. Nije plod naših dela i hvala Bogu. Jer kad bi plod naših dela ruku naših, onda bi to bilo idoli. I vjerovali bi u dela ruku svojih. Zato je naša velika blagodarnost i sva liturgija je blagodarnost. Evharistija, beskrajna Bogu. I kaže Sveti Maksim, ovdje stvarno završavam. Jedino što možemo mi Bogu stvarno da prinesemo koje je naše, to je ta blagodarnost. Blagodarnost nama na pažnju.